أنا مسلم الحمد لله أمانتنا ما كم يجوا أبان وان فرت تمنو ميرك كم مكتل له ومن دن تاسات Amantaa kee beektetti amante amma beektetti amante ibsa. أبولة سنا بجنا جاك ساتش ما هساول نما جاك أسطور Laura دقيقة نايك يوكين دقيقة لو نايك نهاسي هاسوي تادي بيته Ayyee daqiiqaa lama sii kenne. كي أكاس جد نجاك أسر أمانتين يا مسلم وسينجر أمانتين يا مسلم ما إرجام محمد نبي إيسا علم مريمس نبي إيسا ذاتيس كي أنكنا أمنا سيقله تاير راكنا في دمو علم نوا كم يوان فرت تمنو مرجسات مكتيو أمان ربي نيوتا إيسا غافتا وان تيف دو أمو آيا أمانتي كيسا كريبوني أكنا والمر من جن نما أمانتي بره نما نجعل بيكوزوان كنا إرسي ديوسورن دودر سيجيسورن داساني راكنا فيج Askotu, acikotu, asdevi, boleh sakra. Dia nari jadi benar, demi bakadem tu jadi nama berarti. Fixattee? Kita ada tiada yo karena ada gitu sih timnya jirar. Ayyaan illee Musa berada demi yokin nama wabe berada ki nama sih timu dan doh jawab basi. jaraan illee haasa'u jirraa bar an tokkicha an sitti himuu dhufe an si waliin mariillee mariidhaaf yookiin waa'ee amantaatiin dhufne an akkan baay'ee si jaalladhuu fi Yesuus akka si jaallatuu fi namni gaariin akka keetii kun gara amantaa dhugaa. Anillee jaaladha wallahi azim wallahi nabi Isa mo wallahi jaaladha nabiyyi Nabi Isaa ilma Maariyaam kaati jettu san hin baanu bar ani Yesuus ilma Waaqayyo Yesuus isa macaafa qulqulluu keessa isa fayyisaa addunyaa. Bar atakkasitti ergamante ani ammoo kamataa kiyyatti kan amanu Yesuus jechuun nabi Isa ilma Maryam nabiyyi ta'uu isaatti aman. Kaisa uume kaisa ol kajiru ammoo Rabbi Allah tokkicha. Garaagarummaa isaa keenyaa laali ibsa. An ilma Waaqayyoon sitti hima. Ati ilma Maariyaam natti himta akkamitti walii galla? Garaagarummaa jiraa bar gidduu kan. Ana kasin jedhu Yesuus hin qoon kasin jedhu Yesuus ati Yesuus. Yaa ibsa namni kamuu Yesuusiin malee jireenya bara baraa hin qabu. Kottu gara Yesuusitti obboleessa koo qaali. Yesuus si jaallata. Ara jira wallahi ammallee. Ati amma jireenya bara baraa ni qabdaa? Jiraachaa jira nam haga jiru keessatti kaburii dammoo Rabbi beekaa abdii. Ka jannataa ta'uu kee of beektaa amma ati jannata galta moo azaaba galta? Nani moo? Jannata galuuf kheyrii dalagataa jira. Waan bor itti gaafatamu addunyaarra walitti qabadhee addunyaan tun waan fatanaa biyya fatanaa irra tartu waan ta'eef. Bakka dhaqxu ni beektaa ibsa amma bakka dhaqxu ni beektaa? Bakka dhaqxu ni beektaa yoo duuti? Inshaallah jannata galasiin jedhe jannata galasiin jedhe jannata. Ragaa maal qabda? Boleh saya berbeda gaf achi deemne achi taa'ee laayivii sii dabarsa azaaba keessa deettee naanaasa'uu dandeenya. Karaan dhugaan jireenyi Yesuus qofa ibsaa koo. Karaa dhugaattan si affeeran obboleessi kee. Yaa Rabbi yaa Allah. Awwa yoo dhaliiste obboleessa. Hankasiin jedhu qooya. Si nama bareedaa kan akkamitti si karaa sirriirra hin taane. Ila ibsa ofillee fuutee maatiin talaqa buusan haadha manaa kee gaa'illi keellee gaa'ila eebbifame si haa ta'u maakiillee fuutee ofillee fuutee karaa jiruu bara baraa karaa Iyeesus Kiristoos kan karaa qulqulluu karaa dhugaa kana dhufuun si affeera obboleessa koo qaali. Eshi awwalee na caqas waa si gaafa dhufi. Kananarraa fudhu gaa ergaa kiyyaan obboleessummaatu na eeyyisiisaa jira malee wayi waan haa kafaltaa ibsa. Eshi rattim tee bar fudhadhee dhiisuun sun ana ilaallata bar kanaafiyyuu anillee gaafii si gaafadha gaafii an si gaafadhuuf gaafii naa deebis. In fudhatta maqaa Yesuusiin in fudhatta. Isi ati rabatti muu malee kan namni si gaafatu deebisuu fi caqasuu fi qophii yoon qabaatiin maal gochuu waliin haasuu daree naafsi. Koo isanii miti dhuguma awwalee
Oh. Naja kas mesi gafadha. Yesus ada qabami. Ni qabe. Kopilinki godhame family. Abbaan qaba qabumi. Ilma waaqaati gaa kana gaa wanni adda isa godhu. Ayyee koo hireeshi waluuti koo isi gafadha. Yesus jiraataa bar Yesus ibsa. Ishi siin jedh haadha qaba Maryamtu dhalee dhimisa abbaa malee dhalteen. Ila ibsa. Gaafi namsi gaafatu yes or no akkanuma naan jedhime. Yesus ilma waaqaati. Ati Isaa quraanarraa nan gaafatin yoo dhageesse Yesus isa macaafa qulqulluurraa ansitti himaa jiru kana wal barii. Haa macaafa keetiirraa si gaafadha maali? Yesus immaan sun haati isaa eenyu siin jedhe. Maryami. Sansi Maryami. Innaan illee sanuma si gaafadha yes or no naan jedhi dhumatti. Yes siin jedhe barsan yoomin mor. Yes eega jette gaafii kiyya neekisti siiqaa. Abbaan qaba. Ilma waaqaati. Hin qabu. Haadha qofaan dhalate. Akkasin jedhamu ilma waaqaa jedhama. Yesus ilma waaqaati. Rabbi waare. Waan badee jiru maa nama karakkarta. Haadhaan dhalate qooyi. Sanuma gaafatuuf akkasiin jedhu dubni erga inni haadha qofaan dhalate ka abbaan qabne jechuun Yesus. Erga akkasi wanni kun adda isa godhu jettee ka amantu taate. Adam kan haadhaa fi abbaa hin qabne hin jira. Maa isatti hin amanne reeyatiin kana dhiistee ka haadha. Waan macaafni hin jenne inaasa hin dhaggeeffadhu. Maa macaafni waan hin jenne. Yesus ilma waaqayyooti hin jenne dhaggeeffadhu. Amma yoo gaaffii akkasiitii walitti deemuu ta'e abbaan Nabi Muhammad quraanarra ni jira. Nabi Muhammad abbaan ni qaba quraanarra. Ni qaba quraan maa hin qabne. Mee natti himi quraanarra abbaa Nabi Muhammad bakka tokkicharraa naa kenna. Ragaa. Obboleessa. Namicha sibiraa haasa'u sana ta'e dhaga'i. Namicha sibiraa fidi quraanarraa ragaa. Quraanarraa ragaa naa kenna. Galee haadhas qaba. Haadha abbaa qaba. Akkumaan dhaladhe. Yesus dammoo haadha qofaan dhalate. Jettee dhagaa quraanarraa kenni ragaa. Ragai quraanarraa ragaa kenni quraanarraa abbaan Nabi Muhammad suuraa kanarra jiru haati Nabi Muhammad suuraa kanarra jirti jedha naa kenna. Turisme haasa'uudhi. Awwalee ilmi namaa yookiin jecha rabbiitiin dhalata yookiin haadha abbaan dhalata kanuma lamii jechuun dhalata. Yesus ta'ii rabbiitiin dhalate haadhaan jechuu haadha keessa. Nabi Isaan Nabi Adam ka isaa olii. Ta'ii baqa ta'ii jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha ilaal. Ta'ii jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha Yesus argite kanuma sitti maa jirraamnu garuu meena biyyi kee ifaana duniyaa kana dhagai macaafni ilma abbaa jedhe malee abbaa minaamin isati jettu kana ilma jedhee bakka lamatti nirre dhaggeeffadhu kanaafi amma maal gootaati mee kana hubachuudhaafi abbaa Nabi Muhammad Yesus ilma waaqayyooti jennee miti nuti ragaa guutuudhaan abbaa Nabi Muhammad haadha Nabi Muhammad mee quraanarraa natti himi namichi sibiraas natti himu bakka isaa atis natti himi. Fida Nabi Muhammad abbaa qaba naan hin jenne ati. Abdallah abbaan isaa kadhalche. Ayyee quraanarraa maqaan quraanarraa Abdallah wanni jedhu ni jira obboleessa. Gogaa wayii nama karakkarta silaa waan namni siin jedhu nama caqaste yoo laal rabbiin kun jedhan gizee takka nama barbaade osoma akkana fillafiitti taa'u itti duucha jedhan ati akka isan si galee dhugaa sitti hima. Ati fakkeenyaaf akkanatti namni tokko namni barate namni isaa ammaa kana waa fedhe laalee hubatee osoo ragaa malee akkanattuu yaaddu imaajin bar waan badaa fi waan xuru Arabi akkanumatti beekta atummaan waan si ta'u waan si taate osoo ijaan agartu jannatin obboleessa akiraa deebii gara Rabbi isaan fidaa madaamsi fi lammaffaa dammoo Nabi Isaan anaaf nabiyyiidha Yesus aadhaan dhalatee abbaa hin qabu isaan ammoo jecha Rabbiin ta'e jedhee nuume ani kanatti amanaa silaa rabbummaan nama higgabbaal nama rabbummaan isa caala silaa amanamuu qaba jedhamuu yaadu Nabi Adam ka haadhaaf abbaa hin qabne osoo jiru. Istee kanatti amanuun kan kee
Gaafi sammuu keessa gaafachuu qabu. Gaaffii amma ragaa naa kennu ni dadhabde. Boleessa mukatti illee amani annan galchu. Sanuma si jedha. Gaaffii amma ragaa naa kennu ni dadhabde. Cufeera qoy. Miiti ala jirta boleessa. Miiti raawwateen achi taa'an jirtu maal si haasa'an. Ummata gaafadhu. Miyuutii irra jirtu dhugaa gaafadhu ummata ijoollee gilaalchise. Sagalee kee guutuun dhagaa jira. Baay'ee nagaatti badhaa ta'u waliin karakarru. Amantii si fakkaate gara si fakkaate saniin jiraan. Ragaan aan kennitu obboleessoo. Deem sheeka bira si geessa sheeka bira dhaqe. Sheeka maal? Waa'ee amantiitii miti amma kun. Miliquufi. Nagaatti hangasiin jedhu. Ragaan aan kennitu ragaa maan aan kennine. Ati eessaa baateesi? Eessaa dhufte wal? Eebbifama arrabni hin jiru nu bira. Arrabaa midhiis waraadhiis. Eebbifami jedhiin eebbifami. Waaqayyo an dhiifama sii godhe waaqayyo dhiifama siif haa godhe. Waan itti fakkaate kanuma aar. Eebbifami abdii. Maal kanatti keessa bannaa taasaa dhiisi. Bar isintuu hooy godhee shoomin ol kaase malee. Gaaffii sin gaafachuun. Ol ka'uu hin danda'u calli bannaa dhiisi. Gaaffii sin gaafachuun sin xiqqeessuudha. Ibsa. Gaaffii sin gaafachuun amantaa keessan xiqqeessuudha. Ifa bannaa calli namni tokko waan fedhe si gaafachuu danda'a mirga isaati. Mee naan rabsuu dhiisi akka kee kanaas ba'i naamusaan gaaffiin gaafadha. Inni dhugubatti islaama amantaa isaarraa naaf haa deebisu mee. Mee abbaan Abi Muhammad quraana irraa bakka tokko bakka kana jiruu jedhimme naanaa jedhu mee as naa yaami kana maa rabsu kan. Awwalo amantii kan keeyatillee mukatti amantii sii kabaja jedhan. Obboleessa achuma dhaabdu. Mukarraa maaliin fuudha amantaa caallutti namani. አመንዲ ሙከትለ ያው አመን በደላችሁን ለእግዚአብሔር አሳልፋችሁ ስትሰጡ የሆነ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር መልስ ይሰጥበታል። ከዛ በተረፈ ግን ማለት ነው እግዚአብሔርን እሱም የተጎዳ ሰው ስለነበረ እግዚአብሔርን ሰውን አይጎዳም። ከዛ በተረፈ ስለሌላ ሰውና አይመለከተኝም። ስለ እሱና እሱ ብቻ ነው ማርያምን እኔ የሚመለከተኝ ስለ ውዱ ባሌ ብቻ። ከዛ በተረፈ ሌሎቻችሁ ትርፎች ናችሁ። እግዚአብሔርን የምሬን ነው የምላችሁ። ስለ እሱ ይመለከተኛል መታችሁ ጠይቁኝ። እኔ የፈለጋችሁትን ነገር መታችሁ ጠይቁኝ። እኔ እጠይቅለታለሁ። እኔ እግዚአብሔርን እስከፈለጋችሁ ድረስ ሄድለታለሁ። ከዛ በተረፈ ግን ስለሌላ ሰው አጠይቁኝ። ሁሉም የየራሱ የሆነ ብሶት በውስጡ አለው። ሁሉም የየራሱ የሆነ ነገር አለው። ግን እኔ ምን ልበላችሁ ይኸው ማልመቻችሁ ሰዎች ካላችሁ ውጡ። ወሬ ምናምን የምትሉ ወሬ ፍለጋ ነው የመጣችሁ። ውጪ። ማን ጠራሽ? ውጡ። የሆነ እዚህ የመጣችሁ ወሬ ሁላ ምናምን ትላላችሁ። የመጣችሁ ወሬ ለማዳመጥ መሰለኝ የመጣችሁ። የቱ ጋር እንዳለሽ ባወቅሽው ጭልፋ እንዳንቺ አይነቱ እኮ ነው እየፈጀነ ያለው እኮ የዋለበትን የማያውቅ የተቀመጠበትን የማያውቅ እንዴ። እኔ ቲክቶክ ነው መግባት ያስጠላኝ። አሁንስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዛም ሴት ጭቅጭቅ እዚህም ሴት እኔ የኢትዮጵያ ፊልምን ሳይ ጭቅጭቅ አፈቀረ ጠላ አስረገዘ ጠፋ ነው። የቲክቶክ ላይ ስመጣ እንደዛ ነው። ኧረ እንደው በመድኃኒዓለም የት እንሂድ? እሺ እዛ ስንሄድ እኝኝኝኝ ነው፣ እዚህ ስንሄድ እኝኝኝ ነው፣ እዛ ስንሄድ ኧረ እንደው በመድኃኒዓለም ተውኝ። እንደው እንኑርበት በቃኛ እንዴ። የዱ ፍርድ ቤት ተካሰሱ። ምን ቲክቶክ ፍርድ ቤት ነው ያለ ማን ነው? እንስራበት ስራችንን። ፈጣሪ ሆይ ይደፉን ነው እንዴ? ፈጣሪ ሆይ እጭ አሁን እንደዚህ ስልችት ነው ያለኝ። ድንግልን የምሬን ነው የምለው። ይሄ እመቤቴን አሁን ምን አባቴ ልንሆን ነው? አሁን እንደው ቲክቶክ በሙሉ ታመሰ። አሁን እኮ አጀንዳውም ተደራረበ። አሁን የቱን አውርተን የቱን እንተው? አሁን ብዙ አለ እኮ አጀንዳ።
ወይ ሻይ በፌርሙዝ አፍልቼ እመጣለሁ። ቀኑን ሙሉ የምጠጣበት እንጂ የማጉሮሮዬን አድርቆ ይደፋኛል። ማሬ የምናወራበት እንኳን ፋታ ስጡኝ እንጂ ፋታ በዚህ ሙቀት ሻይ ደርግሜ ደግሞ አሁን ላይ ትርፍ ነገር ላውራ ይችላለሁ። ሙቀቱ እንዲሁም እንዲህ ነው። ገብርኤል እኔ ምሬን ነው የምላችሁ እንዴ። አሁን በፌርሙዝ ሻይም ሆነ ቡና ይዤ ብመጣ አሁን ሌላ ተክተካ ነው እዚህ ውስጥ የሚገባው። ምክንያቱም ሙቀቱን እንደምታዩት ነው። ድንግልን ነው ብላችሁ የዋሸው ነው። ኧረ እንደው ፋታ ስጡን በመድኃኒዓለም እኝኝኝኝ እዛም ስትል ሁሉም አዋቂ ነው። ሁሉም ኧረ እንደው በመድኃኒዓለም ይሄማ ቀዝቃዛ ነገር መጠጣት ነው። ምን መሰላችሁ? ጁስ ነገር ጁስ ደግሞ ውድ ነው፣ ኪሳራ ነው ማሬ። በጆጋ እናመጣውም እኮ ጁስ የኢትዮጵያ መስሎች ነው። ምን ነው ይሄማ ኪሳራ ነው ማሬ። ከምንሰራው ነገር ላይ ያከስረናል። ምክንያቱም አሁን ጁስ አንድ ሙሉ ጆግ ጁስ ራሱ እኮ አይበቃንም እኮ እንዴ። እውነት የምሬን እኮ ነው፣ አይበቃንም። ደግሞ ውድ ነው አቮካዶ እዚህ ሀገር። ሻይ አልጠጣም፣ ጁስ ልጠጣ ነው አሁን። ባልየው የለም የኔ ውድ ባል ወጣ ብለዋል። አሁን ሲመጣ እጠጣለሁ። ተኛ ነው ነው ኢትዮ ርካሽ ነው እንዴ? አዎ አቮካዶ ኢትዮ ርካሽ ነው። እዚህ ሀገር እኮ አንድ ሁለት ፍሬ እኮ ነው ስንት ብር ማለት ነው እናንተ? አሁን ኢትዮጵያ ርካሽ አይደለም ያው እኮ ነው። አሁን ሽንኩርት ማለት ነው ሽንኩርት እዚህ ሀገር 1 ኪሎ ስንት ብር ነው? 3 ብር እንኳን ቢሆን 3 ብር በኢትዮጵያ ስንት ብር ነው እንበል። በኢትዮጵያ ሲደመር እኮ ያው ነው። አሁን አቮካዶ ደግሞ ውድ ነው። ለምን 3 ፍሬ ነው 15 ድርሃም የምንገዛው? 15 ድርሃም ማለት 3 ፍሬ ስንት ብር እንደሆነ ታውቃላችሁ? በ600 ብር ነው 700 ብር ነው። ስለዚህ ምንድነው ያው ነው። ታዲያ ምንድን ነው የምላችሁ እናንተ መደመር ስላቆማችሁ ነው። እኔ እንኳን አልደምርም። ስበላ ብደምርማ አናቴ ጡዞ ማለት ነው። አማኑኤል ነበር የምታገኙኝ። ስለማልደምር እንበላለን እኛ እንክት አድርገን። መታዛላችሁ ደግሞ ማለት ነው አይጣፍጥም። እዚህ ሀገር ምግብ በነገራችን ላይ አይጣፍጥም። እንደምንም ዘይት ድርግም አድርጋችሁ እንኳን ብትሰሩት ራሱ አይጣፍጥም። የኢትዮጵያ እኮ ተፈጥሮ ነው። እነዚህ ፎርጅድ ነው የሚመስለኝ። ገብርኤልን አይጣፍጥም። እንደ ኢትዮጵያ አይጣፍጥም። መርፌ ማን መገቦ መርፌ ወጋን ትለኛለች። መርፌ ወጋለሁ አሉ እንዴ ክስፓርድ እንዳይሆን እኮ መርፌ ወጋለሁ አሉ። አሁን እዚህ ሀገር ኤክስፐርት የማይሆን ነገር ምን አለ? ውሃ ራሱ ኤክስፐርት ይሆናል እዚህ ሀገር፣ እዛም ይሆናል። እሱስ እኛ ሀገር ወይ ኤክስፐርት ይሆናል። አዎ ባባ ነው ምን አይተን ስለማን ሃይላንድ ስለማንጠጣ ነው ማር እንጂ ኤክስፐርት ይሆናል። ሃይላንድ ኤክስፐርት እንዳለው ግን አጠጣ የወንዝ ውሃ ነው ምን ጠጣው እኛ። እና የወንዝ እኮ ጥሩ ነው እንጂ ዲፍረንት ወይ ነው። የዚህ ሀገር ዶሮ ምን ይላል? ዶሮ አይልም ሲጀምር። የዚህ ሀገር ዶሮም ሆነ ስጋ እንደ ኢትዮጵያ አይደለም። ዶሮዋ መርፌት ወጋለች እንድታል። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ምግብ እኮ ምግብ ነው የምር። የፈለገ ነገር ቢወጣበት እኮ እውነት። እኔ አሁን ቲክቶክ ተዘግቶብኛል። አንድ አድርጉልኝ ገብርኤል። የምሬን ነው። ፈጣሪ ምን ላደርግ ነው አሁን? ቲክቶክ ጠፋብኝ ጋይስ። አሁን በምን ልገባ ነው? አንዷ ደግሞ አለች። በምንድን ነው የከፈትኩት? አሁን ስንት ነበር ቁጥሩን አላውቅም ግን ዱባይማ ማለት ነው አባቶች ገብቶ መጸለይ ያለባቸው። እውነት የምሬ ነው። በየሰፈሩ ማለት ነው እጣን መጨስ አለበት።
መጸለይ ያለበት እንዶ በየንትኑም ሙስሊሞችም ውጡ ክርስቲያኖችም ፕሮቴስታንቶችም ውጡና ጸልዩ እንጂ እኛ አልቻልነውም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምን ነው ሸዋ ፈጣሪው ትግስቱን ስጠኝ። ምን ስልክ ነው ይወጣ በቃ አረጋሽ ምን አገባችሁ እርዱኝ አላልኳችሁ። እኔማ ከራሴ ልጅ አልፌም ለሌላው መተርፍ ሰው ነኝ። ባረግዝስ ምን ጎሎኝ ማሬ ፈጣሪ ይመስገን እንዴ